Ingando online, hamwe natwe hari ikintu gishya cyo kwiga. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump n'umufasha we Melania Trump nyuma yo gukorerwa isuzuma ry'ubuzima, ibisubizo byagaragaje ko banduye icyorezo cya coronavirus. Mu gihe wo bahanganye mu gikorwa cyo kwiyamamariza kuzayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri manda itaha, Joe Biden n'umugore we basuzumwe iki cyorezo, ibisubizo bikagaragaza ko ari bazima. Ibi bibaye nyuma y'uko umujyanama mukuru wa Perezida Donald Trump, Hope Hicks, bigaragaye ko yanduye iki cyorezo cya coronavirus, aho byagaragaye kuri uyu wa kane, aho bikekwa ko yaba ari nawe waba waranduje Trump kubera umwanya munini bamaranaga bari kumwe mu bikorwa byo gutegura amatora. Perezida Donald Trump yanduye coronavirus nyuma yo kumvikana avuga mu ruhame ko coronavirus ari virusi y'Abashinwa kandi ko ari indwara yoroheje. Donald Trump yakomeje gususugura inama zitangwa n'impuguke mu by'ubuzima ku bigendanye no kwirinda icyorezo cya coronavirus, nko kwambara agapfukamunwa n'ibindi. Ni gake cyane yagaragaye yambaye agapfukamunwa, ahubwo agaseka uwo bahanganye mu kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu Joe Biden. Nyuma y'uko iyi nkuru yo kwandura kwa Donald Trump ikwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga, nyuma y'uko abyanditse ku rubuga rwe rwa Twitter, abantu bakomeje kwibaza uko bizagenda ku matora yari ateganyijwe tariki ya 3 z'ukwa 11 uyu mwaka. Donald Trump yiyongeye ku mubare w'abandi bategetsi bakomeye ku isi banduye iki cyorezo cya coronavirus kandi batemeraga ubukomere bwacyo. Ubu mu nzu y'ibiro by'umukuru w'igihugu White House hakomeje igikorwa cyo gupima coronavirus abandi bayobozi bakuru n'abakozi bakoreragamo kugira ngo hamenyekane niba nta bandi babanduye iki cyorezo. Amakuru USA Today ikesha Hopkins University agaragaza ko miliyari 7.2 z'abantu bamaze kwandura iki cyorezo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, naho abasaga 207,000 kikaba kimaze kubahitana, kandi abamaze kwandura bakaba bakomeje kugaragara muri Kentucky, Minnesota, Montana, Nebraska, South Dakota na Wisconsin. Iyi ni Ingando online ikomeje kubagezaho aya makuru. Ndabashimiye kuba mwari mudukurikiye. Niba ari ubwa mbere udusuye kuri channel, twagusaba gukora subscribe, gukora like, kaduha n'igitekerezo cyawe muri comment no gusangiza iyi nkuru abandi. Tubibutsa yuko mu kwirinda coronavirus harimo gukaraba intoki n'amazi meza nibura amasegonda 60, kwambara agapfukamunwa neza, guhana intera nibuze ya metero cyangwa metero n'igice, n'izindi ngamba zigiye zitandukanye. Ndabashimiye kuba mwari mudukurikiye, naho ubutaha mugire amahoro y'Imana. Ingando online, hamwe natwe hari ikintu gishya cyo kwiga.